First International Mizo Story Writing Competition Final Round clear to te in zawain chi bekan book le vek cheo he competition nei the na min sponsor to te cho main sponsor Art and Culture Department Mizoram Click and Connect Fiber Internet Tahan Myanmar co-sponsor Team Race Industry Vivacon Music in Saltang Dorkon Cradle in Laipui Tlang Beauty Club Zarkot te ani kan program sebra chuan silal nun changa taitia thu saitorin lo somang ama saber nitura mizo tong ye ya khovel pum ho pindelna thanthu in zia sia kum sang ni som ni a thanthu ron ziak tu zong zong te chibai ka bo ka cheu tin abo chei tu te po an fakom ka ti tak zedani thanthu zia hi thilol sam tak ni na langa ma se har sajia hi ka reve in ke in ria tianga har satak in ron in buat sai vekang ti ka ringa in chuan ka ti ta zet ni thon thu hi voina kan nun hi thon thu chu ni mai ti hian ka soi thina voina kan nun hi nak tu atang chuan in man ani chan to do na atuk le tang chuan thon thu ani to mai thon thu hi a ran pa waka soyangai thon thu hi ni chu ni han ti thei wak hini lo kan vai hianin thon thu hi kan ni vek hian ka rithina lui hian thon thu ne ya tlang hian thon thu ne ya khua hian thon thu ne ya mi hring atu po mi fing po mi ha po a hausa deu are thei deu a huai deu a doi deu zong hian thon thu hi kan nei veka ki lai khianin sana alo in tar ni sanin pui mai khilai sana in tar ngot po khian thon thu nei ni khilai sana Chanchin khi kan zia chuan thon thu zia kan lo ni mai ni history hi thon thu nen te hin kop tata heng wang tak hian history le thon thu te po hi kan soi kop nok fo thin ani thon thu hemi kan zia hianin mi than khat chuanin riat thiam lo te an lo nei thina hla hian thon thu nei ti kan soi to kha in short story kan ti te novella kan ti te novel heng ho hi a pon chuana kan man la deu te ania hemia hianin thon thu toy hi mitam tak chuan zia har saber mai an tia thon thu toy zia har sat chan em chu kan du zong bol me hanti phon wak han tlak du te kha aren lawa apoi mo lai te chau la chuaka khatia anga ngun tak le film khur taka zia toy fel taka khung kim angai sin wang khan thon thu hetiang uat sang sari tling lawa han zia ka ahar an ti ni thilmoi tak kan nei tu ana khang du thu sam akan zu thlir hrin te kha thon thu siam tu hi ania chuan mi hring in atak tak kan lo chan to kan hun ton kan re thei lai te mo thil enge mo hlo thling tura lekha kan zir lai te mo na kan tho lai a khang kan kalkom aka thon thu kha ani zel me a eng mo chang chuanin thon thu hi mi hring zo ka hi thon thu hi kan ni zok te hian ka ria hemi kan ti na chan chu fa pasual deu mai te hi an lo oma lu tan chuan an Chanchin hriat hi achak om lo ni an bula an fa pasual zia te han soilang an Tlingte alo rim ruai mo ni thea chu ba ka an bil ru hri om tak ten kan siam ri ru na tak ten an fa te sual zia kan soi chuan an lo oma ni amaro chu khang khalai afa sual zia atak tak dik taka soi theina chon thon thu hi atangka em ma khamia khanin thon thu mang khan anu nena khan afa pa Chanchin dik tak kha kan soi theina thina khata khan anu po aril ru te alo udamin thon thu mang khanin alo in nem the
heng wang te heng ma chang chon ke ma ni tak hi a hlim tha kan ni in hemi kan zia ki atak tak a thu tak hi a pai zo kan ni lo mani le ti na ril ru te hi ma chang chuan a pu thina than thu le history hi han soi kop tai lang clear san le the ni lo eng kim in than thu a nei ka ti kha thon thu puan chuan a man ro pakhat chu history ti te po hena soi theya chumi ani lo po chon history atang hian in thon thu hi tam tak alo piang ani man lai kan Mizo pipu te phei kha chu zolbu kan neya zolbu ka choi khama piang zanre ane khama piang khanin tlangwal pa putar no pang khang zong zong kha an chuak zolbu ka meluman ra ai thina ni chuta zolbu ka tang khan tlangwal ho kha nularin turin han chuak le a zolbu chu patar ho te humu palam le khang pa ho te le no pang ho te khan an lo nga ka khata khanin putar te khanin thon thu no pang me na khanin an lo soi ta kha khang kha kan thon thu Mizo chau ni len khovela po khatiak in hri chon thon thu kha kan thon thuin hlan chon na poimo tak nei ania Mizo a phei chuan he kan thon thuin hlan chon putar ten an hlan chon hi a poimo chuan no pang te kha an han ho le a in lama chuna te mo an nu te me che pon ta na te an pi te lakai na bula te no ma pitar ten thon thuan hril le thina ni man lai phei chuanin Mizo ho khanin thla tu te Chanchin hian soina se ema sailo Mizo hei tu na lu sei hanin te ho a phei chuanin sailo Chanchin kha kan soi tam ema khata tang khan thu khan kanin lan chong chho zel khami thon thu khan tu na hianin Mizo history po hi aron siama hemia po hian thon thu poimo zia hi alang chiang view in ka ria a hemi history le thon thu hi kan soi zau de wanga battle of Thermopylae anti hi kan thupin ka ringa I soi po hi tam to ke po hen ka soi mun fowa I radio te po soi to thina afim BC afim 300 ti te pon chan kha BC zali somriat ve laia thiltheng Persian lal Xerxes Greek rampum puilak tuma sipai nuai thum nen azu tho chua khami chunga thiltheng khanita khatiang lai khanin Greek kho kha Mizo ang bok hian lal khan than nein hun than thana bol khana nin bok khana an tang rual lawani khang ho zong zong he tur khanin Persian sipai nuai thum kha an ron thok ta tui pui kam ma khana in chet nguk me Spartans lal Leonidas khanin khang ho khalo dan a tul ti kha ma se midangin tu ma khan an pui du si lawa ne rual tura po khan an ngai lawa ti khan an en liam me lai khanin Leonidas kha kha chuan sipai pathum kha sipai zathum kha ruaya Thermopylae kal khana khan an lo chang ta khania kha kal khan kha arwala in nam in nor huk theina anilawa sipai zathum le sipai nuai thum kha anin beita ni rei tak chung kha an lo dang theini Spartans sipai hoisen kan an to pan thita veka kha thon thu kha khatuna chon thon thu ni ta ni khati hu kha sipai zathum thina khan Greek lal dang te akai thowa in nungrual takin Persian so kha an towa an hne theita ni kha thil thleng mi zathum lakin Persian sipai an lo dan na khan drama hringa thon thu tam tak hringa novela hringa film hringa waina chon thon thu ngai nom tak ania heng te hi thon thu lo pian dan ni khami kha he ta kan zu thir na tang khanin kan zu ziak chuak ve le ta khatiang deu che kha thon thu lo pian dan pakhat chu anita hun kal to kan thil ton thon thup dang lo pian le na chu
hemi kan thin lunga tang hianin thil engemaw beisei kan neya khothir kan neya kha kan beisei le khothir kan puan chuana kha ani thina khang khachu utopia te pon tin ka ria khatian ang chi khania amaro chu khang zong a khanin mihring lim tha aron tel veka ni china ka soyang khanin kha lim tha kha achang chuanin atak zok kan nia ke ni a lim tha chu kan ni zok lom ni ti te po ka ngai tu thin ka ti chu thon thu hi mihring nun zirnan le puan chuanan thil tangkai tak ni in ka ria kalome Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin an siam chuak theringe false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang po an siam theringe green panel durata fle boral false ceiling bumbo a direct deal awani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko theiring ani e 986231153 9366332030 Music in South India le North India lama te hnu ma lo nei to qualified audio engineering and call ani when you think the music come to the music Music in Sa Tlang Dorkon. contact 9436354566. musicin.27@gmail.com music in silun nun changa tai tia thu thatak min soi saka wangin chunga kan lome o adotlia hian top 5 fatling te chanchin toy kan ngai thla anga top 5 fatling te an chuan om tak zeta keni chuan kan chuang hle ani an chanchina zung chu kan chhoi seng lawanga atlang pui kan on chhoi don ani a ma sebera hian laldon pui beliang chip a chanchin toy lo ngai thlang Laldon pui hi beliang chip khwa zampui tlang dung Tripura state piang le Australia ni in tuna hian kumsom ni parukna amang meka achian tele mel chate chuan DPT nemo donpui tinan ko china ni zirnilama chuani kumsang ni sompakwa khan Northeastern Hills University Nehu Shillong atengin MPhil Geography A grade azawin sangni somparuk khan Nehu tang vekhian MA Geography A grade ta tho alo zo to boka Geography department a hian top 10 a alang nge ni thule hlalama chuan ano pante ta changin phakang to ka thu chhiar le zia tui ve chin mani a high school kalaya tanga journal ziak tanin athil ton chi sang te tanga azir chhuwa te chu zia da aching tana a journal zia chin te chu midang te chhiara ni levin amanun in enfiana tan le hunhar sa to changa ama ti chaka fui to tan mangchin ani mumal taka thon thu zia achan hun hi pol kwa azir lai changin ani a thon thu toi zia masak ber chu tato December ni somthum pakhat ti ani heta tang hian zoi ajak chho zelin achian tha te chhiara po apho chhuak ngam veta a hostela annung len hnem tu tan ajak de ober chin ani kumsang hi som pakhata tang khan athu zia de chu Facebook private group asiam DP story in articles tia chuan adalu tana a group siama hian chian cha te dalut ve in mun chan chana anom dar hnu po a athu ziak in thon na pera an mang chho zui tani kumsang hi som pasari khan chian te thuron angin wordpress a blog siamin athu ziak te ada cha chho ve le ta a chian ten atuina konga an phurpui thiam na chuan chakna le phurna ape fo chin laldon pui thu ziak mangin elna voing moza de lo tel ve to china kumsang hi pariat khan wai me bilhyang chi branchin wai me chang kumsom puruk chin hwai lam ta na kut na tho hlut na ti thupui manga essay inji asiak an bo saya voi khatna ta na telve a loman pakhat na ala a tin BA second year azir line Mizo student union shilongin intlan siak na chati thupui manga essay inji asiak abo saya loman pakhat na alo la to bok hengba ka hian zampui sakhan thalai Christian Paul JSTKP in thiang hlimna ti thupui manga essay inji asiak an bo saya loman panhi na alo dong to bokani MA zilai hian Pochnong khwa Jantia Hills district a annam in neidan an thar thole na chanchin azirchia na thuziak chu Meghalaya ni tin chuak chanchin bushya hlo ber pakhat The Shillong Times ale Shillong webzine pakhat
Riota kum sang hi som paruk March tha khan chwa alomni to a heba ka hian MSL live vekian moplang cigarette grove azir chiana chu Fourth International Conference on Northeast India Sikkim University Sikkim aneya paper present tura than chwa zinga telle in sang hi som parukum khan paper lo present to bokani moplang chungchang azia tho hi USTM Journal Spectra a hemikum vekhian chwa ni le bok lekhazia pialama zailama po phagang tokin tui ve chin le a no pangpola omlai tanga zai chotanin no pangin khompuin ti siagna loman pani na alola to a Thalai Christian Paul Shillong Group mit sang hi som pali a malza inti siagna loman pakhatna a hobaka Nehu University Fest 2018 na singing competition a pathumna din hun a ho bokani ano panlai tanga adu thu samchin pakhachu an khwa library dina lekhabu leina tornei lo zirlai no pangtele lekhabu ngai na tu ten olsam zo ka lekhabu chiar tor ran mu theina atana chanpui hi ani a chu adu thu sam zo pathian zara alo hlotling chanta a nikum kumsang hi som pakwa a azirna zowa an khwa holain a thian thatenen non profit organization pakhat zamzo tia mingan wa tak chudinin adule mamo apyang te ta na tlo thei turin an khwa bilhyang chipa zamzo library chu andin veta a library ba ka hian no pangten nun kong chazo kan zo chho theina turani beisein life skill education te career guidance program te wa sein zampui tlang thalai competitive exam ma chontum te tan zirtur an la khom sakchin ba ka akha tokin inpui to na class an bo sai chin bokani hengte ba ka hian pol som le pol som pani rol kholna awanga lapas ve thelo te tan open school a admission lak sakin an hlotling ngei theina atan an zirna an thei topin an chanpuya an pol inghana thupui chu persist for the next generation ti ni in thangthar te ta na khovel thajok siam sakna konga an thei topin ma an la mekani hun har sa le khir tak tak ama chon changa achakna thar pe fo chin tu chu chongtrai na le chongtrai a umzui chin tu a chung te hi anni ruwa manna chu ate emo aliane mo pathian kutakol tir veka mani lama kan ti ve thei china thei top chwa bokhi anuna angai poimo ber pakhat ani laldun pui bilhyang chip afakom tak zet Mizo literature thanlen nana athona te ma son zel se di khakan du sake top 5 Tlingte Chanchin ngai thak tur hi kan laneya kan ngai thak le ma in zai thiam zai kan ngai tha anga somte changte zai turin ilo somang Lalli suwa mangai na ro pui hi Shing fa ten kan shafia zo lo fo tri Mangai na thuril dang lam le moi chu Lalli suwa mangai na hi ani Sa vin room train mo bay dong in trap train mo lalli suwa mangai na chuan angak che som tu te nar ngai lo kai luat po om ne mo lalli suwa mangai na hi amak ani lalli suwa min puar vel masla kalal ka chandam tu chu ka fakan sa tuan thangi hallelujah tin ka fakan borsom na ka to chang le chak lova kong lai pon lalli suwa mangai na chu atoke malin min nom tir ngai lo san thim po ama nen suan muang takin ka kalama
ni lalli swahi o moi bere ling lu min puar vel ma sala kalal ka chan dam tu chu ka fakan sa tuan thangi hallelujah tin ka fakan dang reng ka ngai to lo I mangai na ku chau hi o Isu ka ta na to khovela van lun moi ka thlen thlengi hei hi ka sa tuang la tu lalli suwa mangai na hi lu bere lalli suwa min puar vel ma sala kalal ka chan dam tu chu ka fakan sa tuan thangi hallelujah tin ka fakan hallelujah tin ka fakan Fagnala sa chuan somhlo ber te zinga mi ani a award po hi za chuanga lo dong to ani somte changte I hun that tak senga miron jai sakawangin I chunga lom tho kan suye Sing a song we'll all sing along with the Mother Youth Club. No pangjirna ta na du thu sam pon lambeng chengin ti boy velo no huna hian activities rong sang ba ka audio visual class ni pui chinan ni Ifate malam huni ngai tuani chuan gultran that poi mo ti sha in experienced teacher tin an enkol mun cradle in preschool and daycare hi lopan vengi yangche Cradle in Preschool and Daycare, L27C, Lapital, Aizol, Mizo. Contact 87947-16313, 98625-05924. Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience ni mek zelin hengte moi takin an siam chuak theiringe false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang dang po an siam theiringe green panel durotaf le boral false ceiling bungo a direct deal ani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko theiring ani e 986231153 9366332030 ole tuna chuan lultan hluan chin toy longai thlabe thungang o sang hi kum August ni somni pathum khan longtlai civil hospital a laltan hlu hi lo pianga tuna hian kum somni ani apa mingchu wanal bang lova ani a anu mingchu wanal cham liani ani unau palizinga a upaber dot to ani a u meichia pakhat le nawmi pa pakhat anei ni tuna hian college veng longtlaya an khosamek Mount Gerizim School College Veng Longtlaya School Kalchanin KG1 atanga class 2 theng Mount Gerizim School a hian azira Ebenezer English School College Veng Longtlaya class 3 le class 4 azirli a tichuan Don Bosco School Longtlaya in sonin class 5 atain azir chhun zoma kumsang hi som paruka Don Bosco School Longtlai tang hian class 10 achwa kani Class 10 pass nu in class 11 zir chunzom turin Shillong lama achuk thla a Saint Anthony Higher Secondary School Shillonga Mizo zirlai admission mu tlem te zinga atelvi a Saint Anthony Higher Secondary School a hian class 11 azir zom le tani Class 11 zu chatakin azir zova Class 12 po azir chunzom le a nima sela chung ko har sat le damlo na te wangin class 12 exam thei talawa tichon North East Adventist College ATS tia Chanchin Joy Meghalaya a class 12 azir chale ta a theito pa zirlai te zirin kumsang hi somparia tu sang hi sompakwa batch HSSLC exam a khan MIL Mizo subject a le elective Mizo subject a te Meghalaya Board of School Education waya subject to parni in Mizo subject pania hian gold medal alave veni Meghalaya Board waya hian Mizo subject pani
MIL Mizo le elective Mizo hi lak theina oma Mizo zilai engemazatin anla ani tichuan Notice Adventist College a hian college kalchunzom halin tuna hian BA second semester political science honor azir mekani laltlan hloi hi thule hlalama no pangte ni lai tangin aphak to ka tui ema class 9 ani line Mizoram Forest Department longtlai te bwasai ramngo hum halti thupui manga ese inzia siakna telve in pani na din hun a hawani hi thuin zia siaka atelna masaberle loman adonna masaber ni bok laltan hlua hian Mizo tong hi aphak to ka atui chil ema sikula po a subject nuamti berani chinani thon thu chawlo po thuziak shim hi nuamati hle a thumai ba karimoi ngai na hle a lapo phwa chinani high school chwadona Don Bosco School longtlai Silver Jubilee Puala la phwa chu Zai Polin Jubilee lomnan anrem nge ni laltan hlu a hi pathian tan thei to pinin manga Shilonga online New Life Ministry a in mangin mun shanga rongbol na nein open air crusade nein Meghalaya chung mun shanga azin kwal chinani tuna hian a theina pianga pathian tan rongbol na achwa chinani First International Mizo Story Writing Competition aron tel chan berchu athon tho sam number somli pani chang som pakhat lo chiar to le lo ngai thatu zong ten be se na thar lo nei sela he kho vela hian lungai le mang angin om chin ma ila nat na le van doi na ten minon sudot do chin ma se beidon na ruama po pathian ne na be se na nei tlata pathian chakna rin chana kan har sat na le mang an na te kan ma chon thei nan aron tela chu adu berle atum ber po ani in Thale tlo moi le na si sakidu chuan timris industry vaivakon ilo panve chin donia ole do ta chuan lalrem ruwa ta chanchin toy ilo ngai thlang lalrem ruwa ta marwa ta chin za thia sha thi thule hlatui takni in Mizo literature hi khovel sha ta phau chwa du tu ani a khovel sha ta kan literature aniam lo zia pon chwa hi atum lian ber pakhadani no pangte ni in kumsang hi som pasari khan publisher po muzolovin ama sum tuak liaw mangin lekhabu swang to na phone velti ati chwaka kumsang hi som pariat khan self publish bookin thon thu toy pariat lekda khomna tollo puan ti bu chu Dr. K pa chungan a release saka he book of the year 2018 na athazwal somni zinga atilbok tuna hian cholna dai film ti abwa sei mekbok literature lam inti siakna hian atel tam lona a atel chuna chuan loman ahum ho de uzelani college lama essay le poetry in zia siakna kumthum chungin medal alavek bok a chen na veng chan mari lunglei chanchin bu Lenroal Best Contribution Award adong to a Lunglei Government College Literature Club in Pulal Ramoy ngen tete Padma Shri Award RKL Nuna Sila Shwai Tluangale Lal Enkolipaw to tenen award anhlana ani hi si thuam loi award anhlan ni article essay somnga don ziak to a poetry za chuang ziak to in atuina ber short story hi somni vel aziak to bok thule hlanga hi atumani ber lova athule hla zia chunero damreng tlak ni se ti hi ama fui tulian takani mishing nung chang le din hunin thla kwaldan hi achui china mishing hiana tumle du wang ni mialava hum swal adai the ziate angai to a mishing nung chang siam chatle nung chang in siam chaudan pholan hi atum ni in moral philosopher ni ashad ni hi adu berni he competition nei theina na mi sponsor to te chu Art and Culture Department Mizoram Click and Connect Fiber Internet Tahan Myanmar co-sponsor Timris Industry Vivacon Music in Saltang Dorkon Credit in Lai Puitlang Beauty Club Zarkot ti anni Khatizong khatun tum kan program ta na kan ti chwa thei te chuni a nakzana milau thlir le cheudonia First International Mizo Story Writing Competition thlir tu zongzong te in zawain mangcha choi ti vekule